guhumya oxygene. Halafu bana bijya bikunyene donc biratosha. Biratota hariko. So bijya bitotari no ni nguvu zagomye kujya mu mafrubi ariko bikajya mu mababi. Bo mbiciye izo nguvu zose donc ndiza nitira zose. Zizinjira we muri za tomate. Muri za tomate. Okay. Back from the dead. Niba narizanye projet kugira ndayirangure ndugutangura ibikorwa hama bagaca bampopera kandi burya niba bavuze bati amazi ntayahari c'est fini mba nta kintu nari gukora kindi naragerageje kurima ibyo ntari niteze mugabo nta courage nari mfise nta namoha nari mfise yo kuvuga ngo ndayibandanye byangombwa ari waguriye ico byakunze ntibyakunze umva donc biri ngaho okay nabitaye amahaya menshi umva nace mara nk'ugiye donc mu kibazo no gute nabuze morale ndanicara ndani mu nzu bane ndarindire nta kundi umva nta kintu kinjira nta n'ikintu nakora hanze umva ndari nshomere niko nabivuga murabyumva rero asanzwe bakura mu shomeri n'ibyo birimo no gutanga amazi biri mu gukura mu shomeri so rero kimwe nabonye ko wewe kanone wari kura inose yawe nkuko wayisese uri kurakora turabona ukungene tugishika wari kuravomera upomeza nabona ibintu menga na amazi watanguye usuka muguko nabibona nabona menga sa amazi byari ibintu bimeze ukundi kuntu byera bimenga hari ibintu bimeze ukuntu ndabona ukuntu mu nyuma uhavuja mu bintu byo kuzura kura kw'amababi ku biterwa eske wo ico kintu wo sobanurira abantu gute byari biki wari kuravomera yari amazi kwera cyangwe bijya bintu wakura ku itomati ko ntigeze mbona umunsi n'umwe mu myonga cyangwe bari ko barabikura ko bimeze gute. Okay, nubwo ntari agronome mugabo hari ubumenyi tugenda dukura kwizo rezo sosiyo ntaguciriye mu gatoyi kw'ibyo uvuze by'amarezo sosiyo we bikugendera gute mu gihe tubona twebwe dushobora gukora ikintu kuri rezo sosiyo ushobora guteresheje video umunsi wose bya ikanka ko n'ukuzu gahavuka ndayiheba wewe bikorohera gute kugira kundire kushobora kwigira kuri rezo sosiyo. Sinzi niba bishobora biterwa na telefone ofise ingufu zayo ako je sinzi kubera je nta narimwe ngira ikibazo mpfa kuba naguza ama mega kwiye mfise connection tugura ya 13000 ibihumbi 13 z'ukwezi ko umuntu donc je nta narimwe ndagura ya 13000 je nkoresha umunsi ku munsi kubera nguza 13000 baguha amajiga ngaye baguha sinzi mugabo ndazi ko ku munsi ijiga imwe ni 200 kuri YouTube umunsi wose ushobora guhera utanayamaze je niko nkora ariko nagure rimwe nshobora kwijajera ugasanga nkoresheje amamega ku munsi nk'amajiga nk'abiri kandi bitari ngombwa usanga ya misi 30 iheze atamamega afise ariko je mpotse umunsi ku munsi 1,100 ku munsi biterwa n'ibyo ngomba kwiga kuko ndafise byinshi ngomba kuraba ngomba amakuru yo antwara umwanya ariko nanone ubwo bumenyi ngomba kuri YouTube bafise ama video ngomba kuraba mu 5 atandukanye ibintu nako byo buri rero natwe duhanuye tureka tujya 13000 tuje mu 33 kwezi no ibyo ni ibintu donc personnel ko nyene nabibona kuko hari no muntu ahitamo gukoresha make kuko niba ntari kwiga ndashaka gukoresha amwe ya 4 none ibyo bintu wowe uri kurakora kuri rezo zose tutari kuriga bitagufasha byo bari biki burya nta bintu no bitagufasha mugabo ugomba guhitamo kunyene bigufasha. Okay, sibyo none rero uravuga ati urarondera kuri rezo sosiyo ma YouTube ukiga bagire ko rero nkuko nari mbivuze ntabwo ndi agronome
ariko iyo ugomba ubumenyi uraburondera kuraba urahura by'uburimyi rero nagomye kubanza kumenya kwanza ese tomate zikenera iki ubutaka bwazo aho uzibadeka haba hagomba iki urumva rero niyo mpamvu muri izi ese uko ari zitatu turazi yuko itomate zikenera ubushyuhe bwinshi ariyo mpamvu burya itomate ziri muri sauce usanga donc zitagasa ukuntu kubera zironka bwa bushyuhe zikenera ikindi kandi byatuma zitagwara indwara zibonetse zose urabona ko izi zo muri sauce nicyo kimwe nazibibye hamwe n'izo hanze mu mifuko n'izo hajya mu butaka mugabana ko domo zitandukanye zo muri sauce zarakuze gose zirataka zimeze neza kandi ujya sinda nazitera n'umuti sana zimeze neza mugabo izo hanze bana bisaba iyo mu mifuko cyasabye ko ngomba kondera iyo mifuko nkaza kurondera ijovu kanini usanga urikura hamwe donc nko bimba nk'ibinogo donc mu mazu donc burya butaka rero usanga donc buri zero nta kintu kiba kirimo ugomba kubukora neza kugira bushobore kugira icyo ubukoresha mu kubukora rero aho niho usanga ugomba gukarisha ubwenge ugomba kumenya kwanza eske itomate zikora mu butaka donc hari ibyo bita pH du sol muri pH du sol ugomba kumenya yuko itomate zikura kuri 5.6 5.8 gushika kuri 6.8 ukuvuga 5.8 donc urumva nzia 5.8 gushika nko kuri 6.8 urumva ku bantu bamenyera ibintu by'ubutaka kuri noze indwi ni neutralite ukumanuka hasi munsi indwi niko ubutaka bugenda bubaside ukuduga ni alkalinite urumva rero burya butaka iyo ubuzanye narabupimye ndafise akantu gapima ndagafise ndaza kukwereka nasanze buri muri mwe donc nta donc buri munsi ya gatatu donc ni acide ishobora kwica igitego ugomba kubanza rero kugira ubanze ubukore kugira icyo gitego gishobore kugira icyo donc cyamara aho no haze rero yashwagara irimo calcium sana ukavanga hama ukacuvanga n'amase y'ikirundi kubera kugira habe harimo na za nitrogen donc plante ikenera ibyo rero donc kubera nari nazi ndakazanye narabikoze nama ndazibadika nyuma y'iminsi mike donc ntibyaduze gose kubera n'ibintu nari nkoze bwa mbere mugabo bashyize donc mbona bishitse muri 5 n'ibice 5 5 n'ibice 6 hari 6 nterwa donc na quantité mba naracyanze ko nakazi gakomeye kubera nzi yuko Gitega ari ahantu hakunze gukanya ukuntu harakonje kandi tomate burya n'ubukonje ntibikunda bituma zigwara naciye mu kubadika nashyizemo amase y'ikirundi y'inkoko hama nsekira mu najyashwagara hama kugira zibe neza abantu ntibaze bantwenge uko ni ibintu nakuye ahantu kandi mbona ni ibintu donc bifise agaciro ukuntu hari ababadika bagashyiramo ibinini nka aspirine ibinini bibiri bijya bipfura malaria cyane bijya binini bya aspirine akaba dushira mu bitera tubiri dushobora gutuma automate rugira prevention y'indwara zitandukanye automate ro bakwegera ureke oya umva ibyo ni ibintu ushobora gukora mu rugo nka bijya binini basi
ibiterwa biragwara malaria beni malaria oya sisuwangu ni malaria cyane niki gusa sinzi ko ari malaria ibyo binini uvuze birafise indwara zibivura mu mubiri w'umuntu erega mu mubiri w'umuntu none erega mu mubiri w'umuntu donc hari byinshi donc dukoresha kandi biva mu byamwa kandi iyo byamwa donc bigomba kugira ibyo bintu kugira tubifungure bitojya sigura yuko bijya binini tuba dukwiye kubiha ibiterwa kugira ngo bize muri twebwe oya donc ibyo donc ubishyizemo kugira amaze kuba traite bivura indwara ziri muri twebwe oya donc aho bishyizemo donc kugira ukingire igitego igiterwa rero gifise kimeze nk'umugo kigeranya nk'umuntu erega uretse ko bitagira amaraso nakubisha amaraso yabo ubwabyo kuko abantu bize biology bazi bya photosynthèse n'ibintu nk'ibyo barabizi ko unyene bikora urumva rero igitego nacyo gifise systeme yacyo de protection basi ushatse kuvuga ko igiterwa n'umuntu bifitanye isano cyane rwose none si ikinyabuzima kubera umuntu kubaho k'umuntu arahema arajya ibiterwa kitariho umuntu ntiyobaho yani igiterwa nico muntu sinzi uko niba no kwemanya nawe mugabo igitego nacyo kirahema nacyo kirafungura ariko donc muri systeme zitandukanye urumva rero donc ni ikinyabuzima nk'uko umuntu ari ikinyabuzima aho rero nuko hari abantu bashyiramo ibyo binini hari abantu baca bakiramo kugira nk'ahantu hakonje nko mu Gitega tomate zikenera calcium tuzisanga he hari abakoresha amata amatura twarimo calcium ushobora gufata litiro 2 z'inshyushyu ugashyira mu ipompo ya 15 litiro 20 litiro hama ukavomera mu pompa donc agakombe kayo ushyira kuri buri tomate aho ubishyizemo calcium aho udashobora kuronka amata ushobora kuba wamaze gukoresha igishwagara naho donc burya harimo calcium ikwiye hari n'abakoresha imitwe y'isamaki isamaki ku bantu babizi irihishe kuri calcium mugabo isamaki nazo zirazimbye kuntu kugira uronke imitwe y'isamaki kugira uyikoramo isose ni gute woyishyiramo mu mwobo w'idunzo waho ushyira irutamari mugabo gihe icyo nakoze nagira nkuko nabikubwiye ni ese naguze ibiro bibiri by'indagara zya nini zimwe za 5,200 par kilo hama muri buri mwobo ngena shyiramo muri buri mufuko ngena shyiramo mugabo ugomba kuzishyira munsi kugira urutomate rumaze gushora ajya marasini y'imizi zishore muri za calcium ziduga neza kandi zimeze neza mu gihe cy'ubukonje bya calcium arukungene ibandanya donc ifise ubwa bushyuhe no urutomate ntirugware hari abantu hari indwara no toza kuyikwereka bita ndayize mu cyongereza bayita bottom end rot ariko donc ntabwo itomate donc zigiye kwama usanga zica zitangura kubora munsi abatsi cyongere abatsi kirundi mu donc abantu babarimyi baca babimenya abarimyi barabizi commentaire ahubwo baze gucagisigura kugira ngo uri batatsi cyo kintu azobimenye oya ahubwo ndaza kuguha n'ifoto muyishyire ko bayibone ndayifise kuko ni indwara mbi kandi burya iterwa n'ibintu bibiri soit automate donc mu gihe cy'ubukonje nticyaronse nta calcium yifise urumva calcium idahari umva automate cyangwa kubara soit umunsi ya kabiri calcium ishobora kuba iri mu butaka mugabo utavomera bikwiye kubera utabona bikwiye abarase nishobora kwabsorba donc ya calcium mu butaka kugira iduga donc muri plante ibyo bintu bituma rero itomate zigwara nk'uko ikindi kandi ugasanga nanone tomate zasadaguritse amwe usanga donc rwara managuritse ibintu nk'ibyo ibyo rero ni ibintu nagiye niga nk'uko ntangura ngaha amvuga nti natanguye donc ndiko ndavuga neka ndabe uko bigenda ariko babonye ko donc ahantu bishyitse ndafise akazi kenshi hari n'igihe
mara n'iminsi atatu ntavuye ngaho. Turiko turasozera kino kiganiro cacu muri parti ya mbere kurumbura y'ikiganiro c'uburimyi gitanguye cy'uyu mushinga ntahe ariwe Tente ariwe wewe kumbure ndabona ahantu wicaye hari ibintu byinshi bitandukanye biriko amatomati biri mu macupa ndabona ikirahuri ndabona ibintu byinshi gose woshobora gusobanurira abantu kimwe cyose ukabikora ayenti cyambere kwari cyo kunywa ibindi navyo bimeze gute ibyo bintu n'udusharizo turi ngaho gusa bisanzwe. Okay, kuyi parti rero icyaro cyo donc cyo mwakibonye ko n'amazi yo kunywa uko sinzi ibibazo bambaje ni byinshi nagomba kuba ahubwo nari nibagiye kunywa amazi. Iyi ku bantu bamenyereye kurima donc imboga inyanya n'ibindi ibi donc n'ibintu donc basanzwe bazi. Abantu benshi mu kurima tukuvuga ku byerekeye inyanya bakunze kutabijyamo kubera bavuga ko imiti zimbye sana, ariko so kuba ko itazimbye buremera zimbye kurikije ubuzima bwo mu Burundi. Rero itomate zagira ibibazo by'indwara zitandukanye, hakahariza donc amapeste donc udukoko tuza tukazirya tukagira gute ibintu nk'ibyo, ariko hakaba n'izindi ziterwa n'amavirusi mu cyongereza ngo ni fungicide. Iyi rero ni imwe muri fungicide. Iyi irazimbye vraiment iyi ku bantu barima barayizi, ushaka kuyikoresha ku tomate karoti ushaka kuvuga ku tomate ibitunguru poivre karoti, donc ni ibintu byinshi donc by'ama vegetables ushaka kuyikoresha ariko nanone ugoma hari abantu donc bayikoresha nabi kuko iri concentre ukuntu iyo uyikoresheje nabi ugacamo nyinshi ishobora guturira ibyamo. Bisaba ko ubanza gusoma ukamenya eske mu pompo ndacyamo ingana gute ibintu nk'ibyo. Inyuma donc haba hariho information z'ukunyene ikora n'ibyo ugomba gushyiramo. Oya nta bintu bigomba kubamo. Uyu muti rero ahanini ku itomate tukoresha, hari indwara zikunda gufata inyanya ugasanga amababi yo hasi amakora ku butaka, kuko iyo urimye itomate ugomba kwirinda niyo ba atari muri susere ari hanze ajya amababi akora hasi, ugomba kwirinda akakora hasi cyane hamwe imvura iguye, uko imvura igwa hasi hari buduga bugakora ku mababi. Ijya ndwara rero niba ubutaka bufise iyo ndwara buca bwanduza icyo gitego. Mugabo yo wateye nkuko byendonka biragabanya ukungene igira gute donc ira prevention kuri bitabo. Ariko nubwo ibi donc bizimbye hari ibintu donc abantu icyo mu Burundi cyo bakivugwa ngaho iki sinzi yakigeze ko mugabo ndumva kiri mu 30,000 kubera ni kilo no bari mu 30,000 andi bataradugije. Ariko nanone twibuka yuko ibi ni by'abazungu, hari ibintu donc tushobora no kwikorana natwe mu rugo tutarenze kujya mu masoko. Harakabona kweretse uburyo navanze umengo ni ifu nubwo nabonye mu Burundi kataboneka kantu bitangwa ngo ni baking soda cyane baking powder. Kaya donc ni sodium bicarbonate. Ijya rero wayikuriye mu Burundi. Oya iri mu Burundi bare mpanga mu isoko y'Igitega, ariko urabye karazinyo ko donc nagapaki karimo ubupaki butandatu ujye kugura kamwe none ni 15 grams akapaki kamwe.
numva ari igihumbi umva rero ufashe agapaki kose ntuze ka butandatu ni kuri 5000 ariko umva mu ipomo ushobora gushyiramo butatu icyarimwe iyo pomye donc bituma donc ni prévention ya fangicide donc y'ubufangaye iyo ngwara donc ntago zikunze kuca ziza ku tomate ushobora gupompa kangahe kugira igiterwa cere kangahe oya okay kuri prévention ushaka kubikora donc nka nyuma y'indwi zibiri uzibadetse aho ni sawa ariko niba ari ahantu donc hagwa imvura sana hari abantu donc bakora amakosa ugasanga ateye umuti uko imvura iguye kuko nabonye abantu benshi bavuga ngo mu mvura ngo biragoye ngo kurima itomate ngo kubera ariko abantu bagomba kumenya ko donc ni ibintu donc bya science iyo uteye rimwe ubundi abafise garanti mu ndimo indwi zibiri imeze 14 kiretse haguye imvura mbi sana umuvuga uti harakina uyundi ariko ubundi imvura isanzwe indwi zibiri ni rimwe gutera mu ndwi zibiri hama rero harakani ngaha abantu donc basanzwe bakazi kugira ngo dodo aselemactine aka ni nakukoko ubukoko donc uyitangura kubiba bukunze kuza bugakata iterwa cyane umaze kubadika ugasanga burazi ko harimo ubwo donc bufise nunze imeze nk'ukubuza umeze nk'inzo nka sizo warumye cyangwa donc sena ubwita gute ufite buzo meze bukata nk'uko ubu donc butuma butakugera mu ndimo kandi ukunyera gukora ukaguze biba byanditseho kunyene donc ukugakoresha n'ibintu nk'ibyo byanditse mu kirundi oya mu gifaransa n'icyongereza biragoye barundi benshi ibyo birabakora gusa gusa icese dufise cyangwa tombora turafise aba engineer ngira bakurikirana iby'Uburundi nawe baragufashije gavyibaza aho sinashaka kwinjira mugabo abagronome umva gatwumvikane kansubira inyuma gatoya papa yari agronome turi mu masezerano bazobandanya kumvirira papa yari agronome nabona ukunyana akora nubwo nari muto mugabo